Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kashkata ruranaka sinchimi. Payka qhari wawatami wachagrin. Chay wawataka Jesus shutita shutichingi. Paymi paypaq Israelkunataka huchamanta kishpichinga nirkami. San Mateo 1:21. María chichu kashkata yachaq chayashpaka Joseqa shuk aqllaytami charirka. Tukuykunapaq ñawpaqpimi Mariataka shitaytukurka. Chaywanka Mariataka rumikunawan shitashpa wañuchichunmi apanakarka. Mana kashpaka upaqshami Mariataka shitanata yuyanman karka. Chashna kaqpipish Diosmi Josemanka shuk kati aqllayta kun kasaranapaq ñawpaqman katichun. San Mateo 1:20 nin. Chaymantami mandak Dios kachashka shuk angelka ñapish Joseman muskuypi rikurishpa kashna nirka. Davidpaq wawa José Mariawan kasaranataka ama manchaychu. Diospaq huchayllak espiritumantami paypika wawa tiyarishka. Mariawan kasaranaka ángel rikuringa kamaka Josepaq umapika mana tiyarkachu. Paykunapaq kulturapika Mariawan kasaranaka hawalla shitanamanta yalli ashtawan krinami ministerirka. Ñukanchik aqllaykunata chimbapuranapika Joseta shinami krinata mañanga. Wakinpika Diosta kazunaka ñukanchiktaka yuyayta chingachishka shinatami rikuchinga. Chashna tukushpaka Diospaq shimita yuyari. Isaías 53:8-9 nikushkata. Mandak Dioska kashnami nin. Ñuka yuyayka mana kankunapaq yuyayshinachu. Imata rurashpapish mana kankuna shinalla ruranichu. Hawa pachaka kay pachamanta hawaman tiyakuqtaka kankunallatak rikungichikmi. Ñuka yuyayka kankunapaq yuyaymantaka chay shinallatak maywan yalli hatunmari. Imata rurashpapish kankuna rurashkamantaka maywan yallimari rurani. Imapish hawallaka mana tukuy horas kashkataq kanchu. Kutin imapish kashkataqka mana tukuy horas hawallachu. Ñukanchikman ñanta rikuchishun Diosta mañaqpika rikuchintaqmi. Wakinpika ñukanchik ña yuyashkatami kutin rikuchin. Chashna kaqpipish wakinpika Josewan rurashka shinami Dioska ñukanchiktaka pushan shuk krinawan hunda aqllayman. Ñukanchik mana yuyashkata paqtay tukunaman. Yuyarishun ima horastaq shuk sinchi aqllayta rurarkanki. Ima paqtaq ashtawan krinataka ministinki. Asha tiemputa chikanchik mañankapaq. Shinallatak imata rurachun munashkata Diosta tapuy. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.